Zifu bayete zikode Sithathe usibeke esithombeni ukuthi kusukela laphi bekwenzakaleni nanokuthi yini ozenayo la namhlanje. Ngicela futhi uphamise nje ikhanda. Njengoba bese ngichazile ukuthi ungilethela uxolo nokuxolisa kumkhulu. Ngephuthe ngalenza ukuthi ngicine mhlawumbe ngafinyelelanga emhlanganweni. Ngicina sengikhuluma kabi naseyinkundleni zokuxhumana. Ngicina sengivelelwa zinkingane. Ngicina sengivelela phansi. Ngithi mangilele ngivele ngibona umkhulu. Ngihlasela ngoba uphethe ubhobo nje. Fake nomqhele wakhe lo ngathi uyikati. Ingakho uthe namhlanje ngijoy futhi izinto zokuxhumana. Ngimbuza lokho kunjani ucabwayo ulungisela lapha ilokho okumsukisele phezulu ukuthi ubebeke isimo sokuthi akalale ebusuku kumele phezulu udaba lapho ngathi uJulie shiya nje emsebenzini ngesikhathi lesiza uzoluza ayichaza yini kwenzekani phela ngeke ngibone kwenzekani Ngesikhathi emhlangano ngizokunika nami ngicabanga kumele ngibe ngaphumeleli. awenziwa yini emhlanganweni umhlangano ubizwe ngamakhosi kumina usuqhamuka wena uyaxoliselwa wena usuxoliselwa yigcokanga kanti ngubani wena inhliziyo engakanani ngezamakhosi futhi yini abathe nibhala ko-Facebook ngoba khona okunye kwabhala lapha kwathi nasafuna ukuthi ngithathe isiginci nomthandeni athathe isiginci sibulalane lapha nge-estate okunye kubhala into okuyithandayo okunye wabhala amabhodi lapho kuphise khona ngafuna nganikeza 3 days abalendeli ngaxolisa lapha kwezokuxhumana nabo lapha kule phone kusho ukuthi wena kulo 3 days awuzange uzuxolisa wabhala waxolisa kwezokuxhumana wabhala ukuthini chaza musuchaza wabhala ukuthini Konke la ukuthi ngafika emhlanganweni wamakhosi engakubhala sokhathala emhlanganweni ngale ekhaya ngengikwazi ukuxolisa ngale ekhaya kufanele ukuthi kube khona into ozoxolisa ngayo impela kufanele ukuthi kube khona into ozoxolisa ngayo uma ungezukwazi uzothola into engizoxolisa ngayo uzolusa 3 days ngoba ngangibeka iy'nsuku ey'ntathu ngithi xolisana khipha uzokhipha imbuzi ekuseni uphinde futhi ukhiphe iy'nkomo futhi ubuye ngale kwalokho kufanele ukuthi ukhiphe into ukwazi ukubika lapha ekhaya ukuthi naye ingane ngoba ngafe ngakhala la ekhaya engikhaliswa ukuthi nazi ingane zendelela ku-Facebook kanti akudlalelwa kini kufanele nazi akudlalelwe ey'ntsheni ey'fana manje ufuna ukudlala mina nokwenza ishukulu noma nemagrawundini afuneka indlalele kule ndawo ngoba phela lo mhlangano esasubizile umhlangano obalulekile impela niphetheni ndoda wena mfowabo yini niphethe masana ukukhala niphetheni ngoba kukhona abafundisi futhi abangengisa abashumayela ngami kuleli sonto nabo bavuka ekuseni behubhe iy'nkukhu
manje nani manje nawe ngikufundisa isifundo ukukhala kwakhe akusisi fanele ukuthi uzomshiya ndoda uzomshiya aluse la ekhaya uzomshiya uzolusisa ube ntathu ufuna ukuthi ubuye uzolusa noma usafuna ukufuna into ozokwelusa noma ufuna senzeni cha khuluma ukuxolisa kwakho ukuthi ngibuthi uxolisa ngani awunanga ushikhuzi kanti udelela kanjena nje umfana imbuza yephi inkomo yephi zokwelusa-ke like bengufundisa isifundo ukuthi ungabodlalela kosolwazi noprofesa qilaza ngempala kanti ngikufanele ngoqilaza ngempala manje mkhona ubeyiphethe impahla ushiye esalelusa bengiyiphethe impahla zokushiya uzoqala nini ukwelusa la ekhaya ngoba phela kaphetheli ukuthi ukuze ngizobika uzoqala nini ukuzokwelusa na ngoba phela fanele bekhona into manje ongitshenayo ukuthi uzoxolisela yona manje ngoba phela iy'ngane nenze zakhuluma into ezithandayo lapha endlini hathi ingqombe manje uzuma phela babe mtoyitoyela mina ngena upresident nguwe futhi wabhala kwezokuxhumana wathi ufuna u-3 abathatha isigini kebulalane nomthandeni ngengoma uwe lo wabhala ukuthini wena ho wathi wena uzokhathala ayisebona namhlanje kukhathele wena ukuphi manje mawule angithi-ke usukhathele-ke nje manje ngoba lokhu kuguqisile ungafanele ngiguqe ngoba phela funele ukuthi manje lento siyikhuluma kufanele uzowela usu-3 days ngoba mina igama lami ngu-3 ngu-professor ngihlale nitelela nje nitelela izinto eningazi ukuthi nitelelo bani ngoba ngase ngakhala la ekhaya uzobuya nini na phela mlekelele ndoda athi eqhubile manje nje letha nini indawo ngokufanele sefuneka inhlawulo manje ngizokuthiwa ne-TV na uthi ngawuthi ubuka i-shift ubona mina ku-TV wakho uyakuthanda yebo yasho lo mkhelo uyikati qilaza ngoba fundisa isifundo kona abanye abafundisa abantu abakudela lapha bayazi abafundisa abashumayela ngabo beshumayela ngabo nabo ngabaqilaza bavuka ekuseni abanye bebhibhu bekusemncane lokhu bekusemncane fundisa abantu lokufana yini lokufana edlalele anithenanga nabo waba ukuhamba ukabenzela ko-Facebook lento iqala ngobani isikhathi lento eqalayo ngo-12 ufuna uchaze kwenze njani ufuna uchaze
ungabi sizathu kwesizini kade ngasezathu kwesizini amasenda ngena phakathi uye amtshela hayi ngifike emhlanganweni ngisemhlanganweni babekhona abasha ngathi mina ngeke simbizele umhlanganweni amanje lokudala fundisa isifundo awuphumule amateki uqilaza ungegqoka amateki kanti uzoxolisa sekwesikhathi samile manje angithi bekwesikhathini lapha ku-Facebook ngekuphindi wenza la ngekuphindi ngaphandle etawulo manje usawucela ekhaya ngikunikeza u-7 days kulo 7 days ngoba uthi awunayo inkinga yokuthi uthe unenkinga kulo sa-3 days noma ufuna amatoko lapho khona uhlala apha matuba noma uhlala apha uhlala eThekwini benihambe impela nohlala phansi mina ngizomphilisa phila kodwa makuphela lezi nsuku lezi izobuya le ngizomxelela la ekhaya ukuthi akasinde aphile kodwa sengifuna ukuthi manje into engizokhuluma ngayo ngithi nangu mfana wayenza ukuthi nokuthi uyabo uyazithi usukhathele ngitshengisa-ke manje ukuthi uzokhathala wena uthi usukhathele ubhala phansi ku-Facebook ukuthi ukhathele phatha umhlangano ubani wayibhala ukuthi phatha umhlangano uwe noma wathumela iqeqebana lakho wabhala wena uqobo wathi phatha umhlangano wathi senikhathele khani ukhuluma amazwi wakhulumayo wathini sokhathala phatha umhlangano wamkhulu wathi ngizokhathala phatha umhlangano wami kade akuwona wamakhosi xolisa ngiyamxolela ngithwesa kodwa ngimlingisele mina ngiyamxolela ngoba ngiyakholwa kodwa kufanele nibuye nempahla ethile ngizombika la ngizombeka ubhoko uzophila ngizofuna umtshengisa ukuthi angiphathi muthi bengingamthakathi ngizomcelela la ekhaya bese ngimbeka le nduku angiphupha ngimhlaba ngayithuka go ngiyamxolela lo mfana xolela ukuthi aphile ngoba manje usezocentethe le ngakho ayikho into bathi ngifuna ukukhuluma naye ngingakhuluma phela nabo ngingakhuluma letha mkhwanazi mhlambe ne-message noma umyalezo ongafisa ukuthi udlulise mhlambe kwabanye mhlambe abanye abantu mhlambe bakuyona le ndima njengoba sazi ukuthi ikomiti leli eyawumgqugquzeli walo yena umkhulu 3 seconds livamise ukuthi libize emhlangano kanje ukuthi nabanye abaculi banakho ukuthi balibukele phansi njengoba abanye babo nje ngesibabiza ngagwama bethi ababizela phansi kuyehlahla mhlambe imessage ongafisa ukuthi uyidlulise kulabo bantu mhlambe abanakho ukulibukela phansi ikomiti leli lamakhosi ikhosini kungathini for ngathi into ongamele beyithathe kancane kakhulukazi njengoba ngiyezwa sekuthiwa sekunomyalelo oqhamuka kumkhulu ukuthi kuno 3 days awubekayo umkhulu ngicela bonke laba abayithola sebephawula kabi ngaye ngicela ukuthi bebuye bezoxolisa ngiyacela nabo mhlawumbe bengabuya bebhale noma khona inkundleni yokuxhumana ukuthi hayi kwashelela YouTube noma kwashelela ulimi okay siyabonga thathe usibeke esithombeni kwenzakalani namhlanje la nanokuthi ugcine kuphetha ngokuthena inkulumo hayi inkulumo ngoba ngiyakholwa ngithe ngiyamxolela ngoba nenkinga phela abantwana basuke bengazi ukuthi basuke badelele ubani ngasiphi isikhathi kanti futhi ngifundisa isifundo abanye ukuthi akufuneki ukuthi namasensi into ebalulekile emqoka kangaka bese kube ngazi ukuthi kuyinto yokudlala ngoba mawuthi ayibheka le nto
iy'ngane njalo ngihleli ngiyayitshena namanje abangadlaleli kimi ngoba ngusolwazi njengeprofessor manje kufanele beye emagrawundini noma benze ishuqula ey'ngane zingadlaleli kimi ngoba uma udlalela kimi mina ngiyabika ngibikela uNkulunkulu ngiphinde ngibikela ekhaya ngibikela abantu abadala manje leyo nto mase ngeke ngayenzisisa kahle ngalokhu ngikhalile wena kanti manje awufuni ukuthi usuke uwazi ukuthi ungiphathe kabi awufuni ukuxolisa uba nenkinga vele baselistini kuseza nakwabanye ngibalindile kodwa manje ngoba ngiyakholwa ngiyamxolela kodwa ngimlengisele ngoba uyazi ukuthi ngimxolela ngoba mina ngiyakholwa kodwa yena khona into afanele eyilethe la ekhaya enjengempahla ukuthi ngimkwazi ukuthi ngizomcelela la ekhaya ukuthi akaphile kodwa manje ngoba sengizamile ukuthi ngibeke le nduku aphupha ngimbona ngilunga nomhubha ngabusuku bengizama ukuthi ngimkhulekele ukuthi akaphile kodwa ngimnikeza ukuthi ngisamlindile ukuthi alethe inhlawulo la ekhaya mhlawumbe ngamafuphi ucacisela nje nombukeli mhlawumbe osekhaya ukuthi lo gwayekatiki ngoba ngathi kunogwayekatiki omnqumele wona uyisikhathi esingakanani mhlawumbe nayo inhlawulo ezinto kanjani cha phela ngithi ngithe mina manje uthi akakabikho nakho manje ngathi ngona lusu 3 days ekhaya ngoba la ekhaya nginembuzi kunamazinyane futhi la ekhaya ngoba kunomlungu olusayo bezophuma naye nenkomo ekuseni ebuye ngopast 12 aphinda aphume kuze kube u3 days bese ngiyamxolela ngoba manje angithi manje yena wathi usekhathele yimi maye naye ke indlela yokuthi akehambe ekwelusa kuze azokhathala ukwelusa ingakho impela indlela ade ngifuna umgqilaza ngayo kuze ngizomfundisa isifundo khona lo gwayekatiki weyinsuku awusibeke esithombeni ngawo ubungabe ukuthini zingakithi zu7 days iy'nsuku ebengithaka behamba kahle kahle angidluli ku3 ngoba igama lami ngu3 second lo 7 ngenzela ukuthi yena akwazi ukuthi aqoqe abanye abangamzwela ukuthi bekwazi ukuthi bamhlanganisele isimo sokuthi ngizombika la ekhaya lokho nje bafowethu ukuthi yena bonke nabanye ngisabalindile abanye futhi basendile ama-message bangena kwezokuxhumana bayasho ukuthi abanye babedlile beyiphuzela manje bonke labo bantu baxolisile kusho ukuthi yena wagoloza ukuthi axolise ngoba babuyile abantu inqwaba babuye ngabaxolela bonke futhi nabalandeli sesiphetha dokotela kwelakho lokugcina nje ngale ikomiti khuzimpi nemessage nje kubantu ukuthi bangalithathi kancane ikomiti leli la amakhosi ubalulekile ukuthi balihloniphe nelingaphansi kwaso isimiso sokuthi likhuze udlame noma libhule ungaboni ngasole ngembonini yawo umculo kaMaskandi. Cha ikomiti leli akuyona into yokudlala ngoba linabantu abadala phakathi futhi abashinto zabo eziningi bezokwazi ukuthi bezolungisa isimo esigcinene engagcina kulimala abantu besila ngithi yabo bese kuthi sithi siyayibona into ukuthi ezoshunqa kufanele masisukume sikwazi ukuthi siqoqa abantwana sibakhe ngoba kuyindlela yokumakha nje angithi awusakwazi ukumshaya manje ngoba mina nje ngomthetho kwafanele ngidibane naye ngumbeka isandla manje uhulumeni useyabopha uhulumeni mawushaya umuntu uthi uyithathele umthetho manje senginenkantolo yami ke la ekhaya mina ngigqilaza ngawo umuntu manje nje ngavula icala la ekhaya wena uzoba mdala izolo yikho nginamanje ngiyasho ukuthi baselistini kodwa laba sebephumela obala bonke ngiyabaxolela ngoba ngiyakholwa nalaba futhi abayisolile basho ukuthi bebegula bephethwe ngamakhanda abanye bephethwe iminwe bashilo ukuthi sebengcono manje ngoba yena ke ube nephutha lokuthi simbizile angavele ngafika wavele wangafika nje futhi lento ade siyenza ukuthi simbize ukungafiki kwakho betshengisa khona ukuthi ena lento ubeyithatha kancane kodwa manje useyayibona namhlanje ukuthi inkulu uyabona nje ngoba ezoguqa la ekhaya ngimguqise i-hour lonke ngamabomu ngimgqilaza sola siyabonga ngiyaxolela ungaphenduli lento wena angabheki phansi akabukumkhulu ngoba ethi yamxolela ngiyaxolela ungaphenduli lento wena ngiyaxolela ungaphenduli lento ngifuna utshene nabanye ukuthi nabanye abade besadelele ngizobagqilaza ubatshene wena ngiyabonga xolela ngoba ngiyakholwa uzingane zibambe umhlangano wabona neproblem